158. Ukuvuna komhlaba kusondele, inkosi ibiza abavuni bayo, kutene tuzamavela avuthiwe, alindele isibuya. Sondela inyagi kumega amabele ahajulwe yisono mawabute gungagami bumsiga sondesu sugu tutizi umfulo ngashiwo mthombo wezulu, simenywa sikhutshayilo uthando lolo luthelizithelo kakhulu. Sondesu suku tutizi nyanda sondesu suku usubekaya. Xa uvuma siyakuguqa lapha esikhona. Baba wethu oyingcwele osekhaya ezulwini, ekseni kumorning mana yokuqala kuFiji 2026, siyakukholwa lanxa ingilosi singaziboni, zisinqandile ngemakhaya, ezinye ziqhamuka zivele ePlumtree, eMpoyenzi lakoBulawayo. Siyakukholwa ukuthi lokuvuswa ekseni lanxa ingilosi bezingaziboni zisincedisile. Sesilapha ukuzokuzwa izulu likhuluma lathi. Akusoze kuvume ukuthi umfundisi uNdlovu abe sesima yedwa. Singathe umqinise, Moya Ngcwele umsebenzise kudunyiswe igama lakho. uJesu nxa esephakamisiwe abe segcwalisa lokho asithembisa khona, ukuzuzela abanye embusweni wakhe. Konke lokhu sicela ngoJesu inkosi yethu. Amen. Salibonani. Injani? Mabuyani. Munjani.
endani koitahani watu wa mpimo dumela baka Yesu mangwanani rakanaka sangano dzwene ra Mwari muligabo 2 ekuphakameni kwami vumani mbonga inkosi ukuthi ingivusile ngingophilayo lawe yakuvusa ibandla lethi bebekhona abangayenziyo kodwa bavuke beqanda thina sithola ithamsanqa elihle ukuthi sivuke siphila nje so ngalokho vumani sibonga inkosi kulamaginqi igonqa abakho abanye kade ufanele bathungamele lapha kodwa abantu bayabuya so bazaba khona bazwile izinenge ezibambayo izolo umfundisi utshilo ukuthi echumayela lapha uthe singavami ukucomplaina udade wakhe nxa sebhala kwenye indawo uthi kungayenzakala into ezibhedayo kweyakho impilo ungatshela omunye umuntu ukwenza kube worse abe sesithi kodwa singakhuluma right ngalokho inkosi ekwenzayo kwethu impilo kuba right worse so ngezinye indlela lapha silanda ngabantu silanda ukuthi uThixo asenzele right Baba yenza umlomo wami Baba yenza umlomo wami ube Baba yenza umlomo wami Baba yenza umlomo wami ube lethathola noma seliphuma ilanga yenza wami ube Baba yenza Pretty Jesus, loving Jesus, when my Jesus comes again, I shall love him, I shall meet him, when my Jesus comes again, when my Jesus comes again, when my Jesus comes again, hey, I shall love him, I shall meet him, when my Jesus comes again. No kote mwari vakadenyika no kupa wokaipa mwana komana akaberekwa harieka mumwechete ani anotenda ani anotenda achaponeswa achararama neupen singape Jesu makanaka Jesu munengoni
kana Jesu voyaze hendi chamona ndi chamziwan kana Jesu voyaze kana Jesu voyaze kana Jesu voyaze ndichamona ndichamziwa kana Jesu voyaze na uJesu ezafuthi na uJesu ezafuthi ngizombona ngizomazi na uJesu ezafuthi Jesu nyakuthanda Jesu unomusa na uJesu ezafuthi ngizombona ngizomazi na uJesu ezafuthi. Amehlo ethu avaliwe, makhanda ethu ekhotheme. Baba wethu ophilayo, sesimile ukwenza sidinga ukuthi ukhulume nathi. Sivula izwi lakho siyancenga ukuthi ukhulume nathi kanye, bese sikuzwa kanene. Igama lakho libajazwe, udumo lobukhosi lenhlakanipho kuze ngakuwe ngokubana vele kufanele wena. Thandazo wethu ukukholwa egameni lenkosi uJesu sikhulekile. Amen. Hasten the day, O Lord. Ay galuphangisa usuku. Hasten the day, O Lord. Ay madoda wayengaso muntu ongcwele. Ayonzalayo wayengaso umuntu ongcwele. Ngiyakhumbula ngimtshela omnye ngongizalayo ukulala kwakhe. Wathi ukhuluma ngalokhu wena. Manje mina ngalahlekelwa indodana. Isesiswini ngizwile ikhaba engani zaphuma iphila. Yalala izalo. What are you talking about when you are talking about your fallen father? La nxa kunjalo sifisa ukuthi inkosi sithi kuyo simemeze ukuthi even so come Lord Jesus. La nxa kunjalo sikhuluma siyangishwe. Siphathwa sathi singasibantu balutho. Even kunjalo, let the eastern skies break. Akuthi sibhakabhaka sempumalanga sivuma ukuchombuluka kuzinkosi. 2 Peter chapter
chapter 3, verse 12. Phangisisa lolu suku. Looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Sikhangelele ukuza masinyane kosuku lukaThixo. I-birthday uyabona ukuthi iyaqhakathekiswa. These days umuntu angabirthday, he or she lets the world know. Uyamemeza, trying by all means to make what is important to them, or ezama ukwenza lokho kuqhakatheke kuye kuqhakatheke zangathi komunye. iBhayibheli kwenza ngabo ukuthi if ever there were days that were critical, that each and every frontal lobe, each and every medulla oblongata should take note of, is the day of the descending of Jesus Christ. Ithi iBhayibheli, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent fire. Apostle Petro ebhala lindaba, ubhala ilindaba engumuntu osesiyakufa, esazi ukuthi sezakufa. Kodwa kukhona okufanele ukuthi akwenze kubaluleke kube segcekeni. Ukuthi babekhona ozikhwitha mfundo ngoba yena wayengumgoli wenhlanzi, specialist egoleni kwenhlanzi. Kodwa ngenxa komdala kuthiwa nguJesu ophilayo, wamenza waba ngumgoli wabantu. Phakathi nxa wayebhala lindaba, wayibhale ebantwini esazi ukuthi bakhona abathi akulanto enjalo ukuthi uJesu uyabuya. Engensuku zethu zokugcina esiphila kizo, bakhona abathi akulanto enjalo ukuthi uJesu uyabuya. Bayakhona ne-church sikhuluma kunje, baku-WhatsApp sikhuluma kunje, kuqanda kunje. The critical question is, what are we doing here at 5 a.m.? Stand up, abantu madoda, vumani sikhumbuze ukuthi there is a heaven to gain and earth to shine. Kusho ukuthi sikhumbuzane ukuthi kuyayiwa ezulwini, kuyayiwa ezulwini, kuyayiwa ezulwini. So kuyayiwa ekhaya mntu engxenye isikhohle, ngoba singabantu siyakhohlwa ama-anniversary, siyakhohlwa ukuthi kanje namhlanje siyabirthday, siyakhohlwa ukuthi kanje umhlangano wamadokodo uyalungiselela umnyaka ungakapheli ungakafiki. Siyakhohlwa ukuthi ngabe uyabhadala i-rent, we are but clay. Siyakhohlwa. Vumani sikhumbuzane ukuthi ngo-2013-14 sake sahamba elizweni leBhayibheli. Babekhona bayakhumbula. 2013-14 sabona ingcwaba likaRachel, sabona ingcwaba likaJakobe, salibona mani ingcwaba lika-Abraham, salibona mani ingcwaba lenkosi uDavid. Ungaqansa usiyaphezulu lapho uJesu adla khona ngeThursday ngenyanga kaAbib, esidla isidlo sakusihlo engakayi kuyabethelwa esiphambanweni.
abakhulumayo bathi around mhla ka-15 April lapha ehleli khona labafundi bakhe ngaphansi kwakuyi-upper stairs phansi kuloya strata yakhona kule ngcwaba lenkosi uDavida. Ingcwaba leliyana likhona lanxa kule AI ungathi uhamba hambe khonapho kule ndawo kuzo zonke engxenyana sakulethanga la ubabonzalayo bantshela bathi bona bamgcoba ukuthi angaboli for 50 years. So ngikhuluma kunje kabolanga ingcwaba lakhona likhona ukhulu la wonzalayo wayengu-elder lapha eSabatheni. Ingcwaba lakhe likhona khona phanele uveve lo wami ubaba ukhonela uveve labo Rachel amangcwaba abo alabantu alamathambo kodwa kule ndawo ekhona eranwa yiLondon ebizwa kuthiwe yi-empty tomb, ingcwaba elingelalutho phakathi. Nxa ufika kulelo ngcwaba uzathola ukuthi kuyi-cave, ubhalo nxa ungena phakathi uzwe ngathi inwele zizakuphana, uzwe ngani kunesolenithi nxa ungena phakathi, kulokuhlonipha ngani ungena evesti. Nxa ungena laphana uthola kule ndawo lapho inkosi yamakhosi eyayilele khona kodwa ungela muntu khona. Bakhuluma indaba bathi nxa ungazitshela kathesi ngutshela, uzitshela ukuthi awuyenzi ngeJojet, uzitshela ukuthi awuyenzi wena ngezimoto, uzitshela ukuthi awuyenzi nge-financial accounting kumbe kuthiwa, uzitshela ukuthi wena awuyenzi noma nge-memory verse. In 100 years ababhalayo ukuthi akula muntu yabe sikhumbula nxa uJesu engabuya. La muntu yabe sazi ngathi phakathi kwalapha nendawo ku-empty. Yilo lodwa ingcwaba elingelalutho. Umpostoli uPietro uthi yena madoda iyabuya inkosi. Lanxa abantu befunda iBhayibhili bengalifundi iyabuya kuyinbantu inkosi yamakhosi yabuya. Lanxa uzizwa imizwa I don't feel like it or you do feel like it, Jesus will descend from heaven. It does not depend on how I feel. It does not depend on how you feel. Whether you feel like praying, or you feel like singing, or you feel like worshiping, it is not dependent on your feelings. He's coming. Nxa uphuma kulelena ngcwaba kulesilobo esibhaliweyo emgubazini. Isilobo lesiyana esibhaliweyo emgubazini sibhalwe ngesilungu ukuthi he is not here. He is risen. Gakhola madoda indoda yenza la isemhlabeni, isemhlabeni ifile, but lo esimhlalele phansi esimbathele ingubo safaka amathara safaka amaskafu sagqoka ingwane iqanda ngo-5 ekuseni. He is not in the grave. He is reigning with the Father in heaven. He is not only there temporarily. He was there in the beginning before the beginning was begun. He hung on the cross
before he hung on the cross, he had made a promise that he was going to come. He was going to come as a seed promised to Abraham, to Adam and his descendants. Where's Abuya? Wasebuya kokuqala ukuzosifela emthini weCalvary. Madoda umthi weCalvary. Indaba kuthiwa iGolgotha. Indawo yekhakhayi. Ayiphumi engqondweni zami ngoba ngalibona iqaqa loliya. Ngalibona uqaqa. Angifanisiso angikhulumi ufanika so. Lukhona uqaqa. Lapho inkosi yamakhosi yabethelwa khona. Umpostoli Petro laye waze wabethela esiphambanjweni phose njengenkosi kodwa ikhanda liphansi khangiswe phansi. So nxa sokukhulunywa ngenkonzo uyabona ungadlala ngokunye. You can play on WhatsApp. You can waste your time on TikTok if you choose to waste time. Though it is educative sometimes. You can choose to make it. But when it comes to living, ekuphileni inkosi injani bantu? Iyaphila iyabuya. So, thina silapha silandeni ngo5 ekseni. Silandile lapha ukuthi sizolinda ukuza kwenkosi. Silandeni lapha ukuzophangisisa ukuza kwenkosi. IsiHebheru ibisithi silandeni lapha nguThushu. We are here to press forward. Slandenda ngasibuyile kuseni. Langa lingakaphumi. Slande ukuzo njengalabana abaqhutshelwa isigodo serelay. Kaqhutshelwa isigodo umuntu serelay ehlezi phansi para. Qhutshelwa isigodo umuntu esetrekking hayikhona engakibo. Uqhutshelwa isigodo umuntu egqoke the right gear. Kuze kube nini sitshelwe indlela zokugqoka. Kuze kube nini sitshelwe indlela zokudla. Kuze kube nini sitshelwa ukubana sihambe labangane abanjani. Thina sisazi ukuthi umsebenzi wethu is to press forward. Forward ever, backward never. We are here ukuthi sizothi thushu. Sizopressa forward. Siqhubekela phambili ngokulinda. Siqhubekela phambili ngokuya phambili. IsiGriki sibese sithi we are here igande asihlalisekanga when we are here. Silungiselela silinda ukuza kwenkosi kwesibili. We are not here siphonga uchitha isikhathi. We are here sijahile for the breaking of the eastern skies. Fanele isibhakabhaka siqhaqheke madoda. Now wena uthenga iMercedes Benz C-Class entsha brand new engelama number plates. Kusokubuya umnikazi welizwe evakatshela lapho wena odrivela khona. Ngitsho engxenye udriver khonapha eTasika lapha ukumbuzimele bus stop lana esikhone kuyo lapha. Kumbe usethayini ku9th Avenue lapha uchaya imoto yakho brand new. Nxa sekuya umnikazi welizwe, yamazi umnikazi welizwe.
nxa sebuya umnikazi welizwe uqasa ukuya emdududu abahamba ngomdududu ngicina mina babehamba ngo-200 to 220 kilometers per hour. Wena utshaya iMercedes Benz yakho balebala elilodwa elolimi lwempumalanga abangakutshela lona bengabuzanga lesifo bamemeze bathi bona iva lanxa ingela number plates lanxa uyikhipha amaphepha, but you are not the owner of the land. The owners of the land are coming. Madoda sikhumbuzane lokho ukuthi nxa silapha, the owner of this territory who rules in heaven and on earth, where life itself comes from, is coming. So it's city where we are stretching forward. Siyazelula kuthi qhaqha nxa usiyomdala anti njengathi usudrive kakhulu izimoto ezindala madolo enganabuhlungu engathi kuyini kobuhlungu xa usukuma ngathi uyabhoda uyalaphana. We are stretching forward and ngibabuza ukuthi kunjani nxa usukuma ngathi uyabhoda kodwa I don't think they are enjoying it. Kwesinye isikhathi kwenzakala ukuthi phakathi kwalakho esidlula khona bengasala kakhulu ukuthi yakhombisa abakwale. It's not a time of enjoying yourself. It's time to be stretched. And kuyelulwa kumbe ngimthambo yengqondo. Dade kaWhite sithi ku Testimonies for the Church, volume 2, page 508. Uthi, we are living to be saying with our whole hearts, even so, come Lord Jesus. Uthi thina siphila singatshaya left, right and center. Lanxa kunjalo sithi thina lanxa kunjalo woza Nkosi Jesu. Abuya ama-elections, abuya nyakuyaphela. Ngiyakhumbula kuyami impilo senesikhathi bijana mbizwa ngendlela embizwa ngayo. Munye wambiza wantshela ukuthi siqambile ibizo lakho kodwa silisapota waka. Wabuya wesi-2 wathi siqambile ibizo lakho kodwa silisapota waka. Kanti wayemelele ukuthi usapotwe lakhe. Angikwazi ukuthi nxa sisiya kuma-elections ngo-October, December, what happens in your church? Kwezinye indawo yikho okufiwa khona ngesikhathi esinjalo. Banye bahlekwa ngesikhathi sama-exams ukuthi uyabhalani wena njengoba ulama-kiss madolo. Angwazi ama-directory statements that come straight, directed, with utter actuality and specificness to your heart. Azokwehlisa. Bible Dade kaWhite abesithi lanxa kunjalo woza Nkosi Jesu. So nxa simi lapha simelele ukuza kweNkosi uJesu, asizimelanga sinjengalabo abakurelay abamelele ukuqhutshelwa ini bantu isigodo. Angibabona lapha nePlumtree Adventist Adventist High School, Plumtree High School. Nxa beqhubelana ndawonye umuntu wakhona ubuya bengani
ukuthi angasithola engasithola isigodo kazimele ukuthi alright usumphile thanks Jackie ukhuthaza lozayo ethi buya sambe umbuzo wabakhona sikhona yini esikhuthaza abanye esimemeza indaba yalozayo ukuthi what's the time. Let's prepare our homes in prayer. Let us attend places of worship. Let us evangelize. Let us stay, remain, and live holy. Spongo phila, hey madoda. Sokulolo luthenjisiwe. Ungabala izilobo imithetho yamaJuda. Oktargum Jonathan. Isaiah 60:22 babhala besitho ngemithetho yamaJuda le elotshwayo kuzingwalo zamaJuda babhala besithi mayelana ngokuza kwenkosi. I the Lord will hasten it in its time. Ithi uyabona ababuzi osobhuku inkosi ayibuza usobhuku ukuthi ibuye yini. Ayisethi yena appointment phela zingakhipha kuhle ungabona zingakhiphela right anjo umuntu uyaphonga uzithele emzini wakho enxazi ukukhiphela right enxayi lizathi nyadayila ngangahamba kwesinye isihlobo sami esiseduze sivele emazweni sibuye ngendiza ngaphathwa ngumchuchuchu sihlala emayadini hayikhona lokushini uyadini ngafika ngavula i-sliding gate anti ngithe i-sliding gate amvulanga kuyigate okana ukuthi kwenje kumbe kuthiwa sliding gate ngena endlini yakhona kule kuthiwa yikuyini i-side house kuthiwa kuyilokuyana kuseceleni i-cottage elama-trusses erufwe ngelokhuyana kwama-tiles ngangena ngadlula i-cottage ngaliwakhona ngafika ngaqoqoda hlobo sami igazi lami fika ngaqoqoda sathi simbona sathi wena what are you looking for? Phela wena ungani i-olive wayizama isithupha wayizama because you have what it takes to place your fingers at the dialer. Uyakhonisa ukuthi utobatobe okungamanamba lokuhlala okungu-1 kusiya ku-0 cannot drifting and love without hey madoda when the coming of the Lord is determined by him. He is the one who knows the day. Kabuzgit ukuthi thina singama silegazi lobukhosi yabona siphile ensukwini lapho umuntu okuyizolo ufuna ukuzokubusa okuyizolo ozela izolo nganga-attenda kwenye indawo esitsho omunye ukuthi ule how many years ekulinkonzo esabathini hamba sonke kodwa ngensuku zokugcina bakhona abafika izolo sebefuna ukuzokutshela i-direction. Yekela umdala azidecide ukuthi ubuya nini kabuzi kithi ngoba mafika izolo bafuna ukukutshela okwenza lo muntu othethe ilicense izolo sekwazi konke lo muntu ozela izolo sefuna ukutshela ngokuthi ubuzali kunje so uyabona lo muntu othethe izolo okhonjwe izolo sefuna ukutshela nokuthi uqabuzwa
yabo. Ngakhumbula wayesikhulisa bathi la nxa lokhu uqhabuza nxa usiba mdala the louder it becomes. Angikwazi. Kacheka ku-missionary khuluma ukuthi all Israel have a portion in the world to come. Yey madoda. Bonke abakholwa kuNkosi uJesu have a portion in his coming. Umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna ukuba khona kumbe kafuni. Ufuna ukuba ngowakhe kumbe kanjani bantu kafuni. Udadeka wayitha bese sithi yena kuphethe ngo69 when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people then he will come. Now uJesu sezibona. Khumbula uMalaki chapter 3. Uthi ubona njani njengwe blacksmith ubona njani ukuthi silver lesi sesiready ukuthi siyesebenza. Obhalayo i-etymology ukuvela kweverse abese sithi khona webobotheka lo ochisa insimbi abese sithi kulula ngibona ngase ngizibona ukuthi silver leselere ngizibone esiliveni leliyana. So Jesu uyaqhamuka eMpumalanga. Ilanga liyaphuma nje kodwa sikumnyama ilanga liyaphuma kodwa xa kumnyama so akuthi ukuthi aliphumi. Engqempilweni zethu sihamba phakathi kwesikhathi sokunyama. Phela kuyaba mnyama ukuthi lokuthi la nxa ukhuleka uzizwa le voice. La nxa ulelo uzama ukuthi Jesu uzwe ngabe uyawuma possible darkness. But la nxa kunjalo silahleke sigulelwa sithethiswa sithukwa sihlolotelwa ukuthi kabuyi. Bhayibhili ithi la nxa kunjalo besithi sebaze balala khokho. La nxa kunjalo uPetru uthi la nxa besithi engazathi it does not make sense even if you use AI. But what we know is that ukuthi madoda xa kusasemnyama kunje it does not necessarily mean that he is not coming, the sun is not rising. As long as the sun is still rises and rises from the east, the coming of the Lord Jesus Christ is sure. Xa ilanga lizaphuma so khanyisa obala ukuthi uyabuya kaphuzu umelele thina kanti kuyini okumenza phuzu kusibhedela kangaka silahlekelwe isihlobo abazali abangane sihamba kunto ezinje kuyini what is a retarding kuyini okuphuzisayo 2 Peter 3:11 abese sithi yena therefore since all these things will be dissolved what manner of persons ought to be in holy conduct and godliness. Uthi madoda kwenzeke ufanga ukuthi phile ngcwele okusiphuzisayo ukuphuzisa uJesu kubuya ukuthi asiphile ngcwele. Ingqondo zethu zigcwele iYouTube. Ingqondo zethu zigcwele sivuswa iWhatsApp message. Sivuswa sigijinyiswa izikweleti eziphuma kuWhatsApp. Kanti awufla. Siphuzisa yikuthi enxe umama ngibizi mama enxe ngithi masanko motha masalu. Because we are not living in a holy way. What is a holy way? A holy way is to talk to God
early in the morning. Omunye obhalayo ku-Ministry magazine ukhuluma ukuthi madoda isikhathi esiqhakathekileyo uthi yena science has it between 4 a.m. to 7 a.m. uthi nxa ukhuleka uzwa the special presence of God during that time. Akuzame nguzamile kwami impilo. During that time. Ungachangane 8 nyakwazi ukuthi bathi uthi a Christian is not safe. Nxa kungadlula 1 hour engazi ingekho emthandazweni. UmKristu akho safe. Akuthi uthi guqa mchokotsho. Kodwa akho safe. Bese ngakhuluma ukuthi nxa ungakhuleka uhamba ukuthi uthi uyatoyitoya nxa kuthi ukuthi kule ndlela ezitshiyeneyo. Kodwa find your as you find your financial space and look for your breakthrough, find your place of peace with God, living holy. So i-conduct yethu uMishna Avot 1 verse 12 esithi the world stands. Majuda akholwa ukuthi umhlaba uma ngendlela ezintathu. Yokuqala umhlaba uma ngeTorah Pentateuch ngezwi likaThixo ikulifunda ngalizwele church holy conduct. Xa singafuna ukuphuzisa ukuza kwaJesu kwesibili ukuthi siphile sisazi ilizwi sibale singajahanga majaha isikwerede funda ilizwi likaThixo study avoda student isiHebrew sithi avoda worship school siphile ukuthi sikhonze uThixo. These days singani isabatha sikwazi ukuthi liqasa sikhaphani liphela sikhaphani sikhangela isikhathi sabatha liqase kutshoneni kwelanga liphele nini. Bible lithi singazenzeli izinto zethu engxenye sike saxoxa kwenye indawo into zethu phela kwesinye isikhathi siyazitshela sibona ngana siyenzi ngemali umlimi siyamnotice nxa sikhuluma ngokwethu umnikelo phakathi kweviki sibona ngani siyenzela something umlimi engxenye ngephe just a synopsis. Ngeke ngacheka ukuthi inkosi uSolomon itempeli alakhela inkosi wasebenzisa malini nxa singakhuluma ngama-US dollar. Inkosi uSolomon isakha itempeli yasebenzisa 32 billion US dollars isakha itempeli eyakha indlu inkosi itempeli. Kanje inkosi itempeli wabusiswa mbani ukuze anothe inkosi uSolomon nguThixo. Handi so uThixo xa wanika uSolomon more than 32 billion thina sifuna ama-5 bob rent kodwa sizigade ungakhulumisi umakhelwane ngoba le all level seyibhare yomuntu ungalima 50 ma-bags whatever awusakhulumisi kubantu uyanibambela isikhathi njahile ungathathi ilayisensi suhamba uyidisplaya ku-status bekuthakathe stereki. Umsebenzi wethu yikukhonza uthi amaJuda akholwa ukuthi umsebenzi emhlabeni umuntu afanele ukwenze ukukhonza uThixo. Give God his time. Xa kuthiwa iBhayibheli libe selisithi ungakudeleli ukuhlangana kwabangcwele bakaThixo. Omunye angakhethi inkosi seyimbulu stereki kasaye church ngangibonela inkonzo ngiyithanda leni eAmerica Dwight Smith, Nelson, what Andrews, whatever. Ngiyibona ku-internet iBhayibheli ithi ungakudeleli ukuhlangana kwabangcwele. Uyabona ugogo yena lona olezwane lakhe losekelo uphuma ikhonzi so nxa ukhuleka naye khwaphana kwathi ungakudeleli konkhiyana. Ungakudeleli konkhiyana uthi ngikhonzela abantu abangela mali. What is your 5 bob before God? What is your 5 bob? By the way, uSolomon esesakha eyakhe indlu wasebenzisa between 100 to 300 billion.
100 to 300 billion in monetary terms, US dollars. What is it esingaba lakho okusenza sibe zimbulu sterek? Uthi hayi ngihambe eBhuqwini lekuyana mina eBrooklyn. eBhuqwini. Andona wazala unqunu. Ya wazala unqunu ungakwazi lokubiza umama wakho awusithi nga. Awungambizi. But kathesi sule less than 70 iBhayibheli lithi kathesi siphila impilo emfitshane 70 years ngale kwakhona sokuyibonus. Siya practice ukuyahlala lo mdala sibe sesikudelela ukukhonza umdala. Silapha isiHebrew sithi milut kasadim. Silapho ukuzokwenza izinto eziright. Umpostoli uPaul uthi silapho uzophila right. Ungabe imbulu sterek. Ungazitshela sterek. Ungamenzi ibharo kwenzela umusa. Ungamupha. Ungaphiwa ulutho wonga. Bakhona abantu abangabongiyo. Kodwa ucomplain abalapho sterek. Kodwa bengaphiwa bezithulele. No thank you. No uhlonipha nothing. Angabongiyo ukuthi lo ule minyaka eminingi kwedlula wena kuye is a non-entity akutsho lutho lokho. So okuphuzisa ukuza kwenkosi kwesibili kaJesu isono. Okuphuzisa ukuza kwenkosi kaJesu yikuxabana division. Ubona ibandla lidabuke phakathi ngoba labana ngabakoncube balezinto ezingu10, labana ngabakosibanda balezinto ezingu4, labana ngabakobantu balezinto ezikule1. Behlukanisa ibandla ngobuhlobo. Mina ngisazi sisishona, yangisazi sindebele, angisazi isihlobo bani. Kube le division in the church. That division delays the coming of the Lord Jesus. We have to repent and make a right about 10. Okunye ukuqanda. Salibonani boncube. Uncube yazithulela umbethi akususe from a high strata of greeting. Greeting with valor, with enthusiasm. Aqandise njengomuntu okufaka ice block emhlanje. Azithulele umuntu. Ukuzithulela wakho mzalwane. Bhayibheli ithi yini? It delays the coming of the Lord. Madoda, umane sikhumbuzana ukuthi Nkosi phangisisa lolo suku. Nantiyani langa seliphuma. Nkosi phakathi kokushishilika kwethu, phakathi kwehluleka kwethu, phakathi kokuhlutshwa kwethu, phakathi kwendlala zethu, phakathi kokuswela kwethu, phakathi kokujomba kwethu, phakathi kokwaliwa kwethu, phakathi kokuzondwa kwethu, phakathi kwehlukaniswa kwethu, phakathi kokuhlupheka kwethu. Even so, come, Lord Jesus. Revelation 22 verse 20. Come, Lord Jesus. Hayi madoda sibumane. Sesixoxile. Angeke yini uphangisise ukuza kwenkosi yini. Nkosi ayikhulumi nawe yini ayikhulumi nami. Ukuthi isimilo sami simi kuhle yini phambi kwakhe. Nxa singamanga kuhle, Bhayibheli lithi sivuma izono. Nxa sivuma sisichiye izono zethu, yena uthembekile futhi ulungile ukuthi asithethelele abuye futhi asingcwelise. Uyakwazi wena
ukuthi awuhambanga kuhle lapha. Mana kunye lami uvuma izono. Khona njalo Nkosi yakwazi ukuthi awumanga kuhle kusimilo sami. Akudinga ukuthi ngitshela abantu, Nkosi. You know my standing with you. You know my weakness. You know where I come from and where I am. Khona yini uthi Nkosi, cela ungiphe amandla ngiphangisise ukuza kwakho kwesibili. Ngikhulume ngakho ukuza kwakho, ngichumayele ukuza kwakho kwesibili. Kunemphefumulo engeke isindiswe wena lami singakhulumanga ngeNkosi. Khona wena othi Nkosi, ngicela ukuzipha ingqobe yokuthi sevele ngakatshaya insuku zonke. Let me find isikhathi lawe. Ngino kuthula okunjeno fula. Ngino sizo lukhulu ngifundisi ukuthi uhleke enxe wena ubungakayamukela iNkosi njengomsindisi empilweni yakho. Sihlabele ingoma le. Woza phambili sibe lomthandazo. Ubungakayamukela iNkosi kodwa uyafisa ukuyamukela. Woza phambili sibe lomthandazo. Sikusenkosini woza phambili. Nkosi libusise ukhona omunye woza sibe lomthandazo. Ubungakayamukela iNkosi kodwa usuzwile ukuthi ikusasa ayithenjiswanga ukuthi unayo kodwa namhla uyithenjisiwe. Lanxa kunjalo woza phambili khona njalo sifuna ukuba lomthandazo. Lanxa amehlo abantu esinda sina sizakhuleka ngapha emuva. Ungabi lamahloni ubuye uzosijoyina ngapha. Ngoba sakhanga impela. Asakhanga impela. Asakhile limpela la singaba bemhlabeni umoya tuthola sita bange zasi Sakile limpela sifono zosithe Zion Nkosi indawo enhle yo
kumuza engazathi mina ngiphumulekho Tula moya tu Oya wa Nkosi ya Soni Iskati Sona Oza Nkosi Jesu sikhuleke nini Baba wethu ophilayo siyabonga ekuseni ngalabo asebezile kuwe siyabonga ekuseni ngethuba lokuza kuwe ngethalo lomthandazo siyabonga ekuseni ngokusipha ithuba lokuthi sifundiswe lakho siyabonga ekuseni ngokusipha ithuba lokukhonza la ngokukhuluma Siyabonga ekuseni ngokusipha ikhasi lesibili lokubuyisana lawe emhlanganweni wamadokodo. Sigcine sikuwe. Uzubuye. WaJesu Inkosi sikhulekile. Amen. Osivalela wesivalele. Baba osezulwini ekuseni siyabonga ilizwi lakho eselakwe phakathi kwethu. Qanda kunje ungavumi sichazelwe izwi. Ngosa sichazelwe esikhona siphume sifumbathiswe ilizwi lakho elizahlala enhlizweni lasempilweni yethu kuze kube sekuzeni kwakho senzele kahle kuona nomhlangano wamadokodo ilizwi lakho lizakwabiwa ebudeni beviki asilungisiswe Thixo ukuze kuzeni kwakho sibe khona gama lendodana yakho uJesu ekuseni siyakhuleka amen. Inkosi ibusise igama le Brooklands Victory Camp Meeting. Inkosi ibusise imundli, inkosi ibusise ibandla layo. Amen. 181 sikhipha abaphathi ngesitanda sesibili siza kuphuma ibandla lonke. Isikhathi asaziwa sona ayobuya ngaso lapha kumbe kuyabuba ntamba makumbe busuku impela kumbe kuthatheni koku samani kaphele ninunge zingabotima iziba nimasilinde sikaphele linda kaphela linda kaphela linda kaphela sikaphele wena Nkosi Ngosa wakhe ngiyakhumbula intengo asithenge ngayo washiya izindlu zobukho siweza lapha emhlabeni ngiyazi kuhle Enkosi ni umathina esifele
uqhamuka mahluli kanina nitholisihlo izolinda ngiqaphele